Wetso madume phirimaneng ya tsatsi la boraro nako e le bosupa mo phatleng dikgang ke tsa Botswana television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropokgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phuthego makore di tibulegela ka go leba ditlhogo maraka wa ditemane tsa nnete tsa tlholego o solofetswe go tokafala go menagane jaaka go itemogela theko e kwa tlase ya ditemane tsa maitirelo malapa go thadiwa go tsibogela go buisana le bana ka dikgwetlho le tsotlhe tse di ka tlhomamisang gore ba gola ka tlhamalalo fa mo go tsa metshameko lekgotla la Botswana Volleyball Federation le tla tshegetsa kgaisano ya motshameko yo o buletsweng botlhe wetso se ke dikgang morwarre topo taposa o di tolokolola ka puo ya diatla maraka wa ditemane tsa nnete ke gore Natural Diamonds o solofetse go tokagala go menagane jaaka go itemogela theko e kwa tlase ya ditemane tsa maitirelo kgotsa lab grown diamonds synthetic jalo se se tlhomamisitswe ke bobedi jwa tona wa ditswammung le kgothetso mme bogolo ke wendo le mookamedi wa khamphane ya DBS Real Cook kwa dipuisano tse di neng di remeletse mo boleng jwa temane go tlhabolola matshelo a beng gae mo kgaolong ya Aforika kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya African Mining Indaba e tsweletseng kwa Kapa Aforika Borwa Mpharon Oko Mohama wa ditemane o ntseng go ga itsholela lefatshe la Botswana o ne o setse o na le matshositsi a ditemane tse di itiretsweng ka maranyane a kwa godimo mme le fa go ntse jalo bareki ba simolotse go retologa maikutlo ba ikanya temane ya nnete ka jana e le boleng jo bo kwa godimo e bile e dirisiwa go tlhabolola matshelo a beng gae ka jana polelo ya ditemane tsa nnete segolo jang tsa Botswana e le tse di nang le kgogedi ya go ikamanya le tsone. We need to tell the story of the difference between a natural diamond created over 1 billion years, bringing tremendous good to countries like Botswana and Angola, recovered at extraordinary cost and with extraordinary delicacy, brought out of the ground in an ethical and sustainable manner, versus something churned out of microwaves. So we need to turn all our attention to focus on the differentiation between lab-grown diamonds and natural diamonds. And just, navigating the changes of consumer behavior, particularly in relation to luxury goods. Are the younger generations really interested in or related to luxury goods? So we have to think a little bit more about how we adjust to that or help to change consumer behavior in that space. And then lastly, it's also just that economic growth around the world hasn't been doing well. So the diamond industry being right at the top of luxury gets affected by that. So we have to adjust to those 3 to 4 challenges. But let me tell you a bit about diamonds, which is opposite to what a synthetic is. With diamonds, we have examples of how we build it. The infrastructure development it enables, the educational opportunities it creates, the communities it uplifts. So the real value of the diamond is not merely in its sparkle, but rather in the story it tells, a story of hope, a story of transformation. Mookamedi wa DBS a re maitlamo a bone a Diamond Forever a se torogela mme gangwe le gape banna ba beeletsa maranyaneng a go itepatepanya le dikgwetlho tse dišwa tsa mmaraka wa ditemane go tlhomamisa fa bokamoso jwa temane e nna se nnela ruri. As of this month, we will be launching a tool which in 3 seconds tells you whether a diamond is natural or lab-grown. We're in a situation at the moment where half of all Americans believe you can't tell the difference. In fact, a lot of people buy a lab-grown and tell their friends it's natural. We need to be in a place where we demonstrate that these are different stones. They're made in different ways, they have different properties, and they react in different ways. So therefore, you can tell the difference. What are the other supply chains, the resilience of the supply chain and the value chain that we can ensure Botswana and others that are doing business in Botswana are benefiting from? And we're not just flying things in that could also be produced in Botswana, because it's about jobs, it's about economic access
It's about access, and if we fail at providing access, particularly to young people, then we are failing at realizing the right development that we keep talking to. lekoko la Botswana le tseneng phuthego e ya mining indaba ba tla boela gae ka difatlhego tse di tetseng monyenyo le pelo tse di itumetseng ka jana puso ya Botswana le khamphane ya di-BS ba koneteletse tumalano ya thekiso ya diteemane e tokafaditsweng go tla go tsweledisa kgolo ya itsholelo ya Botswana e neng ya reketa thata mo ngwageng o sa tswang go heta fa diteemane di ne di sa rekwe sentle. Mpho Aaron, BTV News, Cape Town, Africa Borwa. me ga re boela mono gae kgosi Oscar Musielele o ka ga mosopa re go botlhokwa go nna le malapa a tlhaloganyang ebile a tsibogela go buisana le bana ba bone ka dikgwetlho tsotlhe tse ba kopana natso mme se se ka tlhomamisa gore ba gola sentle ebile e le bana ba ba nang le maikarabelo mo setšhabeng. Kgosi Musielele o buile se gompieno jaaka na mogala mohumagadi wa ga Tautona mme ka one Boko yo o neng a ile go kopana le magolego a kwa kgolegelong ya Mosopa Boys Prison le baithuti ba sekolo se segolwane sa ga Mosopa. Kgosi Musielele a re go le gantsi botsadi ga bo tlhomamise gore bana ba godisediwa mo tikologong e rotloetsang puisano ya motsadi le ngwana mme seo se felele se baka botlhokatsebe le gone go amega mo dikganyeng tsa kgokgontsho. Mohumagadi wa ga Tautona le ene o ile a otlelela mahoko ao moroko ebile a gatelela botlhokwa jwa go tsaya karolo mo go hemeng kgokgontsho e tsweletseng ka go kekela mo lefatsheng leno. Ba gaetsho re tshela mo lehatsheng le le bokete le le sa nnang sentle. Bontsi ba rona re le batsadi ga ra dira sentle mo kgodisong ya bana ba rona. Re paletswe. Bana ba rona ga ke itse ka ga o tshotse se ipone gate wa ipona. Ga ke itse ra ke gone jaaka ga re ipona mo go bone. A ke one phitlhelelo e re nang nayo ga re lebile mohama wa go godisa bana. So se se rang gore go ya ko pele re le puso go ya ko pele re le bana le seabe re patelesega go tsholetsa le go kopanna kgannye ya go tlhoka tsebe mo baneng ba rona jaaka ga re e bona mme gongwe go simologe ka rona bagolo re itebe re itse motlhala re boele ko marakanelong a ditsela le hatse la rona le a lela ba ga rona go dipolano tse dintsi botlhoko ke jaaka ke tsile ko Mosopa Boys Prison gompieko ke re gongwe ke ba utlwe gongwe ha re ka reetsa ka haleka go gongwe re tlatla ka tsela nngwe ya gore mathata a hele ra leka mentsi go a oketsega ga re tlhaloganye go botlhoko tota go bana setšhaba sa rona se hetogile re shakgetse re utlwile botlhoko ga go sa thole go le monate yaanong ke ya ka re tsile yana go ba lekola le bone ba ba mo kgolegelong re re gongwe ga ba ka re bolelela gore dilo tse dingwe tse ba di dirang ba di dirisiwa ke eng re ka kgona go di emisa re be re kgona go hokotsa kana go emisa dipolao. Fa re tswelela mapalamenta go tlile go tlhoafalala tiro ya bone ya go tsenya itlho le le ntšhotšho mo tirisong ya madi a setšhaba go tlhomamisa gore madi a ditlhabololo a dirisetswa se se dumalanweng kwa palamenteng. Kgakololo e le boeletsi bodule ka mopalamente wa pele wa kgaolo ya Jone Mabutsane Rre Mephato Ratile yo a neng a tlhatlhelela mapalamente a nako ya gompieno ka ditsamaiso tsa molao o rebolang tiriso ya madi. Makorutlwe Monica Setshwaela. Malatsi a le mane a segetswe fa thoko go thathelela mapalamente a nako eno ka dikgang tse di amang madi a setšhaba gore ba kgone go itse ka botalo tsela e lolameng ya tiriso ya madi ao le dikgang tse di amang kgaoganyo ya one. Ka jalo mopalamente wa pele Rre Mephato Ratile ya bo e le mongwe yo neng a abelana dikitso le mapalamente. Gona ga nna le gore go bo go teng madi a tsewa go kopiwa palamente gore re kopa go tsaya madi mo development budget re a isa go recurrent go ra gore ha nna yalo go bo go nna thata gore rona ba bangwe re ka dumela o bo no re dire molao wa gore madi a development ke gore ke madi a
wa tsereng ko consolidated fund a mangwe ke di-grant a mangwe ke di-loan ke madi a le mararo a tsaneng gongwe so yaanong ga e ka ra tsaya kong ope yo e leng gore tshela re adima madi ko go wena ga a ka itse gore re tsere madi ko development budget re be re a isa ko recurrent ga nka ka ra tlhola re adimiwa madi ko ope Mapalamente a na kgela ka dintlha dingwe tse di amang ditiro kgotsa mananeo a ka dirwang mme a sa rebolwa ke palamente. Yaanong ga re ka ithela ba tsere dikgang e be ba go dira mme ntse go seo go dirwa yang yaka tautonalogy kana ke setse ke le kutobothoko ka tautonalogy. Gongwe batho re ithute ko se se sa diragala ko Zambia. Minister of Finance ona molao e re di tshwana le yone ya rona. Exactly hela yone e tshwana hela gone gore ke molao o tshwanetse wa spenda jana ile ha sone natswa o na se ke ya malo gore a sa utswa madi a tsere madi a go reka dilo tse e leng gore ga a di rebolelo minister ha sone natswa a se ke go tlola molao ha na go ene le minister go ne gape ga tshwaelwa ka tse di tshwanetseng tsa elwa thoko go kganela tshenyetso setšhaba. I remember the honorable minister then Matseka a bua ka gore kana madi a development bontsi bone a dutla hela ka botlhasonyana bo e leng gore ga o ka kwa itse gore go iragala ne le ko PS ba bangwe ke kopa gore e se ka nne re ba tsana ko PAC e be le gore every time ha go botswa potso o gadima bodiredi kwa gagwe every time o gadima bodiredi kwa kana it's clear that le ene o tsile hela a le mabogo hela ga briefiwa ga botsa dipotso ga questiona distance di sa charge di teng mme o tlhala ile gore go sa tshejiwa ma driver ra hela yana batho ba ba go godimo ba ba F ba itse go itirela sentle ha nke ba sa charge. Mapalamente a gakolotswe go thomamisa gore tse di dumalanweng kwa parlamenteng di a diragadiwa. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone. Banni ba kgaolo ya partial ko Gaborone Central ba tlhalositse fa seemo sa ditsela le dikago tsa matlo a barutabana le dikago tsa borutelo ko kgaolong eo di swafetse mo dingwamolang pelo. Ba kopile mo parlamento wa bone Rre Phenyo Boitale go tsibogela seemo se ka ebile se kgoreletsa ka fa dikolo tsa kgaolo eo di dirang ka teng mo ditlhatlhobong tsa makgaolakgang. Mphokele boge wa bega. Banni ba kgaolo ya Gaborone Central ba tlhalositse fa seemo se sengwe mo lampelo sa dikago le ditsela tse di mo kgaolong ya bone di tlisa kutlobotlhoko bogolo jang ka seemo se sa letlhoko le le ntsi la ditiro le paledisa go tokafatsa itsholelo ya kgaolo ya Gaborone Central. Banni ba kgaolo e ba ne ba supa ba ditirelo di sa goroge sentle mo kgaolong ya bone e amilweng ke letlhoko la ditiro. Re na le ba ipelege mo teng ba e leng gore ba re thusa ka go ra gone go phephatsa go dira ditiro mme ra itse ba na le ngongora gore matlakala mantsi mo kgaolong ga ba ntse be re tsamaya mo kgaolong mo ra phuthana ba cancel ke gore gongwe ga ba heogele seemo sa gore ba ka tla go a tsaya mo nakong. Re kopa gore ba le re ntse mo mathateng ka gore bogodu bo bontsi mo partial go ha ke passage batho ba tswa mo go pula ba hetela ko ba hetelang teng ba heta ka partial ba tswang go ba tswang teng kwa ba hetela go toropong go ntse go hetwa ka partial. Mo parlamento wa kgaolo e Dr. Phenyo Boitale o na rufatsa fa puso e tla dira tsotlhe tse di maleba go thama mebereko. Phuthego e ne le phuthego ya go le ipontsha le makhanselara a lona le go le leboga ke le lebogela gore be le nthumile le go le lemosa gore re a go phuthegong ya budget le go re jaanong ga go ntse jalo le be le itse gore re tshwaragane le namane e tona ya go bona gore gone mme ka gore re tshwanetse ra baakanya seemo re se baakanya jang ka bohego jo bo kgonagalang. Mo parlamento wa kgaolo Dr. Phenyo Boitale o na rufaletsa banni ba kgaolo le batswana fela ka kakaretso gore dipuisano le go baya monwana ga thekiso ya ditemane magareng ga lefatshe la Botswana le kompone ya De Beers go tsamaile sentle ebile tumalano e wetse. Ra tsamaya e le gore re tabogetse go a go suga mabogo gore tumalano ya rona le ba De Beers ba re tswang kgakala le bone e tsene mo tseleng re saene re tere kgone go bona letseno ka go ne go sena sepe se se neng se le teng mme
ka dithapelo tsa lona maabane le gompieno go tlo go befa gore nnyaa mosepele ole ga wa nna mosepele wa mahala re saenne tumalano le ba di-BS jaaka re bua jaana re le goromento wa Botswana. Tego ya kgotla e botlhokwa ka e fa mo palamente sebaka sa go tsaya megopolo mo banning gore dikeletso tsa bone di kgone go goroga ko palamente. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Kganyengwe e ke reng go sedilwa maikutlo le go rekegela botsogo jwa tlhaloganyo ke dingwe tse di kailweng e le tsa botlhokwa mo go ba tlhokagaletsweng. Se se bulwe ke dibui ka go farologana kwa bokopanong jwa bomme le borre ba tlhokafaletsweng kwa kgotleng kgolo ya gantsi. Go tlhalositswe gape gore setšhaba se na le go leba batlholagadi le baswagadi ka tsela e sele e ka tloga re sokame. Se boe gape se ba gakaletse kutlobotlhoko go a pele, mme ka jalo setšhaba se kotswa go ba atla le go ba ema nokeng ka dinako tsotlhe. Angela Nosa wa bega. Batlholagadi le baswagadi mo gantsi ba kopane kwa kgotleng go tla go sedilana maikutlo le go gomotsana. Ba tshameka metshameko go itebatsa kutlobotlhoko le ga e le ga sebakanyana hela. Setšhaba se kopia go se ka kgapela bomme le borre ba ntle ba ba akaretse mo go tsotlhe ebile ba ba gomotse jaaka ba mekamekane le go tshela ntle le bakapelo ba bone ba ba ratang. Re thusana ka gone gore re emana nokeng re neelana megopolo a gore re ka gomotsega ka ditsela dihe. Godimo ga mo re tshwanetse go ba bontsha gore go siame gore motho a ba hutsagetseng gore a tla bone pholo mo tsamaong ya nako. Re batla gore re thuse batho ka ditsela tsa gore ba ka ntsha jang kutlobotlhoko eo. Re itemogetse gore go le gontsi batho ba tlogelwa ba le nosi morago ga go boloka monna kgotsa mosadi wa bone le ntse e le yone nako e ba tlhokang tlhokomelo e e rileng. Ba tle ba wele maikutlo ditiro tsa rona di te di tswelele ka gore go nna le batho ba leng gore maikutlo a bone ga a iketla, ditlhaloganyo tsa bone ga di a iketla. Ha o batla go dira ditlhabololo kana bone ala ka bo bone le bone ba tshwanetse gore ba tlhabologe. Ha o setse anong le motlholagadi a bo matsalago le lona lo nne ka kagiso, lo nne ka lerato, lo rarabole dikgang tsa lona ka gore go dira gone mo ke gone mo go lo utlwisang botlhoko, ke gone mo go lo tsosetsang makoa. Go sedilwa maikutlo ke nngwe karolo a botlhokwa mo bahutsagading. Ha o itebelelang ka teng ka ha o lebelelang tikologo ya gago ka teng le ka batho ba go lebelelang ka teng, it changes everything. So go botlhokwa gore o iwe boigakolodi gore o kgone go amogele seemo se e leng gore o tsamaya mo go sone le wena o kgone go nne le tshologelo ya gore o ka tshela botshelo kwa ntleng ga motho yo. Mo Setswaneng dikgang tsa bogakolodi ga re di tseitseya ra re hela ra re o siame o tla hola, and ga go helele ho it needs a professional gore a nne ha tshelo wena a utlwe gore o ikutlwa jang gore o kgone gore o hole. Ne re ha re taha o bo ipolella gore o na le mathata e rile ba bangwe ba ntse ba bua wa lemoga gore nya mme ke botoka mme hela a tlogetswe ke rre ba gaetso o nna le dikgwetho ha a setseng teng gone go ga tsoge sente ga a tshele sente ke ba lesika ne ra lemoga gore bangwe ba rona ba na le kutlobotlhoko e ntsi ba lela ga ba ka ba tshwarega sente ga borre ba senana ba ba tlogela. Bokopano ja be le sekao sa gore batho le ba ka hutsagala ka tsela tse di harologaneng mme hela ba ka bona kgomotso ka go nna ba buisana le ba ba reletseng diemo tse di tshwanang le tsa bone le gone go itse gore kutlobotlhoko ga se mokgwelo o ba tshwanetseng go rwala ba le nosi. Angela Nosa, Botswana Television, gantsi. Yo e le gona o tshubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la laboraro ga re tswelela kwa Serowe North mo parlamente wa ko yo gape le mothusa tona wa dipapadi le dikgwebo re baratiwa Mathothe a re tirisano mmogo gareng ga maphata puso la ikemetseng ka ese supile fa ile yone tsela e popota e ka thusang setšhaba go banela ditlamelo botoka a re mo nakong tse di fetileng go ne go se bonolo gore maphata a dirisanye ka go kgobokanya ditlamelo tsa bone gologolo gongwe go thusa setšhaba. Ramatothe o ne a bua se jaaka na buisa banni ba kgotla ya ditima modimo kwa Serowe ga Mmabesi ga ba riele mmereki o na le ko.
Re Mathotha re go botlhokwa gore maphata a puso a thusane bogolo jang ka go emana nokeng go netefatsa gore ga go nne le thaelo ya ditamelo tse di iswang ko bathong. O ne a tlhalosa ga puso ya go leka go bona gore e swala diphatha tsotlhe tse ne di dira gore madi a puso a senyege a sa thamalele ko ditamelong. Goromente ka ha tsa makgetho ka teng ga a dire go lekana. Go na le dikompone tse di tona thata tse leng gore mo lehatsheng la Botswana ga di duele makgetho. Jaanong la itse gore puso le itsholelo di tsamaiswa ke gore re be re bone gore re tswa o phutha go le kae. Go na le bajanala ba eleng gore ba duelela ko mahatsing bo ba tahela ka go bona diphologolo nya. Re tshwanetse re trace re ne le system e bona gore gongwe le gongwe ko ba duelang teng ba takwano re nna le kgetho le le tsena mo lehatseng. Banni ba ditima modimo masoro ba supile ha dingwe tsa dithabolo di sa bona le mo kgaolong ya bone mme se se dirile gore le yone phatha ya go bona mebereko e nne ko tlase thata mo go busetsa matshelo a bone ko morago. Ba le ba goroga bangwe ba goroga o kapetse le nngwe hela o gopole bana ba gago mo serowe gongwe ke lebile gore kana pele re kile ra nna le TMC bogologolo mme TMC ya latha bana ba bantsi thata go bo go ra gore mo baneng bao go ra gore ba heletse hela ba le mo dinageng hela. Bo gona le komponenteng ka hatona ya Botswana. Kompone ya Botswana e tswa kgakala e hira ka dituelo tsa bokgoba mme e hirwa ditiro ke goromente. Dituelo tseo di hirwa ke gore bangwe matona a na le mo pusong ya hipile ba tetse ke bone di shareholder tse di tona mo Botswana. Ha go bua ka madi ba akanya gore gore ba phunya patabo. Mokhanselara wa kgaolo na supa ga ba itumelela tirisano e ba e bonang mo maphateng a farologanyeng. Ke a lala re ntsha batho masigo ko hoteleng gore ba hurisetsa go tsa musia kgaboka kwa e le gore anong metsi a tsa mo mangwele mo hoteleng. Ka moso ke ha ke kopile chairman a ba ta bodira puso ba tile ba siana le gore ga ba itsape ba gaetso puso a gampieno ana bodira puso jo ga bo itsape bo ba re emela rolla re thusitse mmeo a ba re monela ba komite e maleba go ira ke dilo tsentse re di bona mo pusong ye ntšhae re lebogela thata gore bolentse a lo gaetso. Setšhaba se kopile gore se ikgape mo mererong ya go direla batswakwa ditiseletso tsa go gweba ba itirile beng gae ka seo se le borai mo itsholelong ya lefatshe. Gabriel Mereki, Botswana Television, Serowe. Re boela mo toropokgolo ga Buruni. Puso e tsweletse ka maitlamo a yone a go fa Batswana sebaka sa go na le seabe mo mererong ya ditlhabololo ga mmogo le tsamaiso puso. Fa bua le banni ba dikgaolo tsa Ledumang le Tshweneng mono toropokgolo ga Buruni. Mopalamente wa Gaborone North Reshon Ntlaile o ba rotloeditse go tsaya ditherisano tseo e le sebaka sa go ntsha lentswe la bone le gone gore letle le tswe le utlwala. Tsholofelo Tombale wa pega. Mo phuthogong ya gagwe le banni ba kgaolo ya botlhophi ya Gaborone North re Ntlaile o tlhalositse fa puso e eletsa gore mongwe le mongwe a nne le seabe mo mererong ya ditlhabololo ga mmogo le tsamaiso puso. Ka jalo o ba kgothaditse go dirisa maranyane a ditlhaeletsanyo a tshwana Botswana Speaks go ntsha megopolo. Kana halo batla go bua le mo palamente a ise a kgone go tla kwano nako e pehela a ke leng se se go tshwenyang o tsena mo maranyaneng mo founung bo ka kgona go tsena maranyana a re tsenang ka one ga a duelelwe. Dingwe tsa dikgang tse di tshwentseng banni di akaretsa mesele ya kgopometsi a leswe tse banni ba dumelang fa di tshwanetse go tsibogelwa. Ga gona phahla tsa magwane ga di enough le ntse gona le primary le ikageng le dumang e le tsogang. Ga gona diphahla tsa mafree tse di enough gape ga ye nngwe gape ke a tleliniki ko tleliniking ya rona gangwe le gape tota le last year ga o tsena kgona go utlwa gote ga gona nurse o attendang ga nkgone tlhala di-gate di tswetswe ka one la e se one ela motshega. Tsela tsa rona ga di dintle mo ngame bana re tloga re ba boloka e le mabaka a matamo a mo ditseleng tsa rona. Ke malala a laotse go tlhomamisa gore kgaolo ye ditlhabololo tse di lebaganyeng ya di bona ke one maikaelelo ke one se ke tlang hano ka sone ba gaetso gore ke lo tlhomamisetsa gore tse lo di buang hano
ke tla di tsaya ka tlhoagalo mme ebile ke tla dira thulaganyo ya gore nako le nako ke o kentse ke tlhagano. Palamente o ne a tlhomamisetsa banni gore o tla dirisana mmogo le baeteledipele ba kgaolo le makalana a puso go rarabolola dingwe tsa dikgwetlho tse ba lebaneng natso di akaretsa tsa ditlhabololo le go goroga ga ditlamelo mo kgaolong. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. o tshwanedile kalo makotlhe ra kohele kwa khutwane sa tsa metshameko kgaitsedi ke go segonkwe o malala a laetse. Ke go leboge Benson me ke re madume we sotlhe yo fano ke go segonkwe yo ke tla ke gone la re kgantsa mosamoko e letsa Botswana Tonight me ka go letle a re tsena mo go tsena re simolole ka e kwa setlhwe mo maitokong a go senka batshameki ba tlhwatlhwa le go godisa motshameko wa beach volleyball le khotla la Botswana Volleyball Federation ke gore BVF le tla tshegetsa kgaisano ya motshameko wa beach volleyball o buletsweng botlhe mo etelepelo ya khotla le o tsoseletso magang a re ba malalala o tswe go tshegetsa kgaisano eo e solofetseng go simolola ka mafelo a beke kwa mabelo tata kwa mabaleng a Maribou mo Gaborone a rutla go le go ntsi ka tshepo ke himile le Williams Yoka. Magang o tlhalose fa ditlhopha tsa monogae le tsa mafatshe a Afrika Borwa, Zimbabwe le Lesotho di ipaakantse go pharisana mo kgaisanong eo. We even have a few countries tse di tswang kwa ntle. Re na le mafatshe a le malwanyana a supileng kgatlhego ya go tsaya karolo mo dikgaisanong tse. Lefatshe la Zambia le solofetse go goroga ka la bobedi fa South Africa, Lesotho le a mangwe a tla goroga go simolola ka la boraro. Re ipaakantse fela thata. They will be coming through tomorrow. So re se re ipaakantsela thata. Motshameki yo wa pele wa setlhopha sa kutlwano a re ba kgonne go bona barutloetsi ba le mmalwa go netefatsa fa kgaisano e le ya maemo a ntle. Re ntse re ne re kopile thuso ka ko ministry gore ba re thuse to develop the sport yone ya beach volleyball, and this a tournament like this was one of the tournaments e leng gore re ba boletse gore tabo re di dira. So re na le tsone ditsompelonyana tse ne ba re thusitse ka tsone. Even though ra fasa go tabolanyana re dira the club championships that we hosted at the end of last year, but we were able to do that, and we've also been able to attract the sponsors tse le gore di re latheletse sengwe. So far Khare insurance brokers have confirmed that se ne re se kopile go bone ba ta se re nela kana ha o ka lebella motshameko wa rona wa indoor, ha o lebella di-player tse di tshamekang mo beach volleyball, because of the complexity of play ya beach volleyball o take off mothabo wa teng and so on e ra gore le play ya bone ha ba go tsena ka go indoor ba tshameke go le botoka thata. But bafenyi ba kgaisano e ya malatsi a mararo e simololang ka la botlhano ba tla ikgapela 4,000 pula, ba mo maemong a bobedi ba leboge ka 3,000 pula, ba ba mo maemong a boraro ba tswe ka 2,000 pula, fa ba mo maemong a bone ba phimole keledi ka 1,000 pula. Tshepo ke himile, PTV Sport. Faratsolela mookamedi wa tsa ipapatso wa lekgotla la Botswana Football Association Masego Busumane a re dithulaganyo tsa go baakanyetsa metshameko ya kgaisano ya Orange FA Cup ya paka ya borataro di tsweletse sentle go netefatsa fa sengwe le sengwe se tsamaya ka thelelo. Tirego ya ntlha ya ditlhopha tsa bofelo tse di 40 le bofero bobedi e simolola ka mafelo a beke kutlong tsotlhe tse nne tsa lefatshe leno. Kgomoso Sefako o go tshwaretse dintlha. Kgaisano e ya paka ya borataro e simolola ka metshameko ya borwa ka mafelo a beke ka metshameko e fera bobedi kwa dithopa di tabondilwela go fetela go tikologong e latelang. Busumane a re ba dira ka gothe go netefatsa fa metshameko ya mafelo a beke ya go tswelela go sena makgwere ape. Metshameko ya rona yotlhe ya go simolola kana kwa ya bone mo maitseboeng ka gore go tabe go sana tsone dipone jalo mo mabaleng a mantsi re tabe re tshamekela mo ne mabala a tsone di-team tse kana a leng gore a ka metse ke bone ba di-region. So rena le tsone our regional football associations di komite tsa bone tse le gore di re thusa gone go rulaganya mabala ao. Re se re dirile sekaseko ka re inspection gone go supa gore mone mabala a rona mo seemong se se rileng, so re haditse gone gore a siame even la ka tswana le la ona ko le roleng jalo a geletswe le gone gore babogedi ba rona le upo le gore tabata gone go ta go lebella yone one metshameko ya rona go taba ba balesegile. Kgaisano ya FA Cup ke nngwe ya dikgaisano tse di ratiwang ke balatedi ka e setse e supile fa e latelwa ka dipalo tse di kwa godimo, sengwe se se rotloediwang ke phadisanyo ya dithopa. Ke gone go bona
the mix of talent. Re batla go bona dithopa le batshameki ba botana ba iteisana barathana le dithopa tse dikgolo. Real Orange Botswana ga re a lebelela kgaisano fela mme re itebagantse gape le go thabolla kgwele ya dinao monogae go isa go godimo. Ka kgaisano e re thusa dithopa go ya metshamekong, re thusa ka kapari le dilo di tshwana maroko. Maikelo a rona ke go bona dithopa di nna le sebaka sa go gola. Orange Botswana, the community is at the heart of everything we do. Kgaisano apa ka borataro e tisa tumalano ya ngwaga tse tharo ya lekgotla la Botswana Football Association le Orange Botswana ko bokhutlong mme go supafala fa e tlogela mothala o bonalang. Kgolo ke kwa godimo ka gore ga re lebelela ko morago nna ra itemogela hale orapa ikila ya lone ya ithuta go kuka yone kopi ya Orange FA Cup mme ra tswela re bona Gaborone United e dira yalo mo makgethong a mararo mo le go supa gore bana ba itamile gore go ka nna jang kana jang ba tsile go tsena mme ra bone jwaneng Galaxy lone e roba yone consistency ya GU ba re le rona ra e bata mme go behelong ile re lebela the finals o bone hala gone gore stopper sa orapa ne sameka jang le sone sa jwaneng Galaxy mme ga di lebella khonana ka di dirang ka teng kana ka orapa ine ile go dira ka teng ka go gone go khefo yalo go supa gore sengwe le sengwe se ka dira ka FA Cup. With Orange FA Cup, we do not only support the tournament, it's more like of the bigger picture, the bigger idea, as we want to help those teams to grow from grassroots level to international level. You know, we support talent, we nurture talent, and we provide every step of the way. Rabathusa, rabarakela dikiti, the travel subsidies ya ka this weekend na go tabe go iwa go bo kang botsabong kai. Morago ga metshameko a borwa ya mafelo a beke go latela ya bokoni mme re morago go dire kgogo ya tikologo ya latelang ka motshameko wa sethopa sa pele sa ligi ya kgolwane sa Miscellaneous le sa ligi ya FNB Premiership sa Chadibi FC kwa Serowe. Joseph Fako, PTV Sport, Gaborone. Ele khomotso sefako a boetsere gantsa motshameko wa tsana ko eno wetso ke re a re boa re kopane khandi jana kana go bofera boe ja tlabe ke go di boa ke go gona ela gape ka puo ya Seesimane ke re wetso tle sala sentle me ke sone sebaka a re boa re gakole ditlhogo gape. Maraka wa ditemane tsa nnete o solofetse go tokagala go menagane jaaka go itemogela theko e kwa tlase ya ditemane tsa maitirelo. Malapa go tadiwa go tsibogela go buisana le bana ka dikgwetlho tsotlhe tse di ka tlhomamisang gore ba gola ka tlhamalalo. Fomo tsa metshameko le khotla la Botswana Volleyball Federation le tla tshegetsa kgaisano ya motshameko yo o buletsweng botlhe. Wetsone di le kalo ga go di fela nako ke yone ya bonyintse e re patapatile re akogela go batepolo ape go utlwa ka maemo a bosa ne di le kalo wetso monyana pele le bonela wabo a nne kagiso. Dumelang mogedi kwa lapeng ka mogala ka ponelo pele ya maema bosa phirimani eno nna ke bidiwa Neo Aten ba ga tshotlhotse re itemogetse mogote go yeng kwa mogote thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme bile kwa Veda re tlhotse re gatisitse 30 le borwa ba bobedi kwa gantsi le lepepe gone re gatisitse 30 le borataro mafelo a mangwe one re gatisitse ko tlase a re pele ga re lebelela seemo sa ka moso tla re bone pule re gatisitse mosong ono ka nako ya boroba bobedi botlhano kwa gantsi Meteorological Station boraro kwa Karakubis Primary School ga mmogo le kwa Shakawe Meteorological Station bongwe kwa Boxspitz Agro Meteorological Station le kwa Komana Primary School le Ngarange Primary School. Mme mo nakong ya gompieno ga re lebelela tshwantsho sa rona sa loapi se re supegetsa fa go santse go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka moso gone ka tsatsi la bone go tla thiba ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima kgotsa mosarasarane wa pula kwa dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare Chobe Nhabe le kwa gantsi ba ga itse re solofetse le kgonagalo ya diphefo tse di mashetla mo mafelong a mo borwa jwa lefatshe leno ka jalo he setšhaba se rotloediwa go itlhokomela e tla re mo maphakeleng go ikutlwetse go le mogote lefatshe leno ka bophara ka 20 kwa Francistown go yeng kwa 22 kwa Tsabong
mo tshokologong gone go tla ikutlwatsa go le mogote kwa kgaolong tota ya borwa ka 34 kwa Good Hope go yeng kwa 35 kwa Jwaneng. Mafelo a mangwe gone go tla ikutlwatsa tota go le mogote thata wa magareng ga 36 kwa Mahalape go yeng kwa 32 kwa Maung. Ebile jaaka re solofetse mogote o setšhaba se rotloediwa go itlhokomela. Ga re kgabola re lebela ditoropo tse di mo Afrika, re solofetse kgonagalo ya pula kwa Antananarivo, Dar es Salaam, Luanda, Windhoek hammogo le kwa Gqeberha ka 24 kwa Antananarivo, 32 kwa Luanda. Kwa Nairobi gone re solofetse gore go tlhole go apogile go iketlile ka 29. Re ntse re le mo ditoropong tse di mo Afrika bokone tota jwa Afrika re solofetse gore go tlhole go apogile go iketlile kwa ditoropong tsa Addis Ababa, Khartoum, N'Djamena ga mmogo le kwa Rabat ka 19 kwa Rabat, 36 kwa N'Djamena. Kwa Cairo gone re solofetse gore go tlhole go thibile ka 16. Bagaetsho tla ke be khutlo gone fa na go itlhala re kopana mo nakong e tlang robalang jwa kgo boroko. Hey folks, name a country with the biggest diamonds, the juiciest steaks, and the best people. Well, there's only one good answer. It's